Haka khatsan terik mentau bana jemang arcar arpusan, UJI jongka Office Water Resource Department Riboy District, ubak lambat Pak Sentiu, lambat ki staff ketika office kilawan ban jengok bat shim jing theo artat ya ki benta baladon kam ban maramot no, ya kanala pentuj syaki bentor keba ki bahap apo kasnong patar kema, kadhor, bat kumcuru kebejupan poi syadu ke kentoj saw bat barigaung. Kene ka skim kade ke bala pentre na du usnam khat khandai spa phrap huai, kabala kot syaka saw po saw snam minta. Kumta kala jot bat kala pra haki babun ki jaka. Kinong re pentor ki bala kendu jing hakine ki peu snam ki bala lei, ki lakmi elenti dengong. Lano bakane ka irrigation kanal kantri kamno kumba jolong haki sngi bat ki por ki ba minjwa. Nakaliang kina kit kam shnong jong ka shnong patrakma kila penpau ya ke jing kuble ba ke jing sngamu ya ka Office Water Resource Department jong ka Riboy District ki bala shashkor ya ke jing ut jing nam jong kinong shnong halor ka jing du bat ka jing bom tri kam shu jong ka te kanala irrigation. To nakaliang jongi ka sinong patakama ni penpau yang jing sungu bakrau yang try nombu orang tahu ba ai ni kemet bukan bakya ba hakani kesini nakaliang jongi ni penpau yang jing sungu ya i balam ibadi i JE jong ka water resources i bala simkia haga bangun pe ya kani kecinon kam hame pok sinong ka jongi hoi nakaliang jongi haki sinem di bala diap ila pasang benle ya ka estimate jane tendai sakut te bat hakani kesini nakaliang jongi nilawan menlek biang ya kene ka inspection hakani jong ka water resources bat nakaliang jongi sinong te ni penpau nomor kata kecing sungu ya kecing simkhia ke jong balam menengkat ba tim ke jong ki hakaba kila wan banjurip dalah jong hikmat bentuk ya kecing ya hoi ke sinong peterkema go mangitip kadai ke sinong kaba bon bha ki penthor kaba bat babun kinong sinong gidai kinong rap penthor namar kata nakaliang jongi dah kerpat ya ki bor ke bahalor lengba ka water resource department ba pin subha bani rablem ya kaban repair ya kini ka irrigation kanal pok sinong jongi namar ko balong menca ngiyo jipiep ba kane ka dam ka badan hangne pok paterkema rengkat ba kini kanal kidai ki blogim bah ki balasna nandu isnam khapoi teter dan namar kata kala dehi ka por hakaba nakaliang jong government kan simkia ban le senang pai ba nong sinong bagi kinong rap badan hapok sinong jong kinyo ang jintai dan nakaliang jonga ngapan pau rengkat ginoy lam sinong ni penpau i kucing sungu ya ka water resource department lengba i palam i badi JE rengkat ba tim jong i ya kucing simkia bat i wi anti ba kane ka kam kan sa urlong bat kham kloi kat bala te ni ko po kepat i balam ru ban ai jika sikne nakaliang jonga bagi nang tray jong ko water resource department ni ai kublai sini tong du yang boleh try kendara bala ai ni tega kani ka sngi gelo sngi ke ba ngat ke babiang ke klem hap tu slap ni la permen ni la community lo menne bagan biang te dembok nalu bengi mir kulum don klem hap tu slap ni le ban pindap kat tu kan ni kam re kerangsa sakat tu kan ni bengi pindap te ke ba ga ya sini cai sordar jong ko terma di bala phone hai tigi benai gi sngi bala de pilabu application nagli jong i le kasdong da siapang habai de bagan ka irrigation kanal jong ne ka than western rubhoi ha ne kasdong patrak ma te ka jing penpa go jong i nagli kasdong tolong bagan ne ka than ne ka irrigation kanal jong ne kasdong kumut kala irap sibun hakit por bamun swa ha ka por badang trikam ye ne ka than kam tam ni kinong rep ki berep penthor ki berep ni ki jhur ki jhep baru jai ki jing rep re
Lengba ka jing slam pelat ka skim menta kelas dang ban du no ka skim ban bun pai ba menta la du no ha kom da kumriang. Di lengba ka jing kren ka jing lengba ka jing terpat ka jing bu application jing ngi ni kalian ka office. Ako ka office jing script engineer jing ko po water resource department. Ngelawan menta ka sngi lengba ka jing pun jing saudara bangi ni pejak mi ben kan so sin kumno ban pen beji kan kumno bangi ni perkat ban le ben ta stim ban pha ben sa sarkar. Kenang ba kani ka skim kan ai bin mun to ben kum galong man suka kan ai mun to be so sin ni kan ka thai kam tam le ka snong patrma ma kum ju kam tam le ka patrma kalong kum kan ka snong ka ba he du kan ka thai western rum hoi kalong kum ka mat pedeng ka ba lari kiwan kido kini ki department kido ko pisar nenu ki bril ka sarkar pin page ni ko ka patrma namar se usur chakel se kini bin lagi ningkong kini isu kan ka benta ju ni patra kalong ha irrigation ne haga surok segalti sengkin gomba mumdi ne habro kliang juga sarkar di skim sarkar dekermen bagaimana rasmi mut kan lo bajob tengir na kliang juni di panmen menile kan bala mo berpendap di tinggi stimbe bingin pa dekermen bagum tai bagian yo sanction okloi kenang banget skim solution kan ai bang ri mutoi pai ba